kembali lagi bersama Ompit karena acara sudah hampir kita mulai. Jadi kita kembali lagi pada frekuensi Pitu-Pitu Misa Mega S, sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Oi. Oke, nara liwa pelaut lantai, weh. Pelaut. Oke. Ya. Sana juga baloknya sudah dimasukkan ke dalam suke. Ya. Ini balok minuman kesegaran orang Toraja. Kalau di Toraja ini balok itu tidak bisa disimpan lama, hanya sehari saja. Misalnya kalau karena 2 kali produksi dalam sehari, ada kita ambil pagi dan sore. Jadi balok sore itu masih bisa balok pagi itu masih bisa diminum sebentar malam. Nah, tapi kalau disimpan tuh besok sudah tidak bagus. Balok sore itu dihabiskan di malam hari. Nah, seperti ini. Jadi ini balok yang rendah alkohol. Tapi bikin pusing juga kalau terlalu banyak kita minum. Wah. Sakit kepala kalau. Ini yang orang Manado biasa bikin cap tikus. Ya. Kami pun ni, alam na tarik. Ini natanda pengaruh. Dan di atas juga pembungkusan daging. Nah, ini pembungkusan daging. Oke. Kasubi jelas. Iya, kasubi jelas. Diminum dengan balok jelas. Balen white. Diminum bersama balok jelas. Nah, ini juga daging Balen jelas. white, no balok jelas. No balen itu lagi. Sandi tak tentu ini. Wah. Le tamu iko hal mati. Kau pergi dah, di salon ada okey lah. Yang nak kurang kasih di sini DP lah. Udah tak 100. Ya. Maksudku tak emang apa. Ada. Oh. Kamu lantok ke lah pikiran nak melambi. Iya, di Pak Beru yang pira makiranjang malam. Paringe taran ke pokona. Ya marah. Udah kayu. Jadi tolong nak kami sentuh. Kapun na ka na? Sundai. Apa na pala sandan ni ke? Pura dire berto kasube. Patalit para kumaitang tapin.
Ada kediratan mo kira-kira. Dan berangkat ke samplo nih, samplo dua. Saray luran nomor dok ya. Nah, Tunggu dulu. Oh, ada orang di sini, Pak. Ya. oke Asni, semangat. Ya, semangat. Manik kediratan, Marcel. Lalu mo ni. Nah, ini dia namanya gora-gora tongkon. Lamang apa nanti? Yang akan memimpin acara adat Pasak Tedong. Jadi di sini nanti akan dipilih kerbau yang akan menjadi Iya. Cek. parepe. Halo, 1 2. Dicoba long. Halo, 1 2. Cek. 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 Halo. Long cek. Tabe rokote pangarampak gulawan na siambe sene kumu siman rokote pangarante manigina sasindo nyok sok buak di pamulan na urandukan ninde salya ariri umpatunan nginde landolonga kumua lanti Allah totemo reke lante kula di rande lulangan la di pasilaweran di pasilente belalante diona dandanan sangka mandak di Annarara lante lepongan tondo ko bintin tilu pi ido tilangi lante pen lipuan lembang padang rile atung lili rinding daun induk sapan kuah-kuah kumoko lasusi mo kada situru jomai tomak raku anak-anak dadian silek tobarakna polo kaindi na tedao sasiang be di paturu-turu tomama dau tetangga na sondong di parok retolea gadau tetiku tambe na manang abanu ia tu te dong olah babalan koya nasangnya ia tu kumua nang adembang tu disanga perwakilan jome si bisa ulunna sampak palesunna susinna te dong ambong da adua patamana sagiluba abato taluraka patamana sagiluba pokoknya mintu te dong ladi tu nasang kaleke na lante uluba aba tumialan morebongan didi dialan morebongan didi allo ini nak di ngobalaran nampak atau kumua lami la di posonda namali ba atula di poto ding kalua la kote daw sa siambe layalan na parepe tedong tanda todi na sambal Paya to kumua lami katatangi solanasang kamu kakanku siandokku siambeku ya namang kamu disangala apa atumang kamu diambe doke ta mani sondailen ya susi mani ila koton do senga masyang moy singa oy lain nalangkuar kakada todolo to kumua ya timai disanga bulubi iti pa kuleta solanasang tosoki gombo matanda to kumua kina desya mombo bulubi iti tato yang nisuru iya itu yang suruh tako pesuru kita lakote diatan tado sabak la nembali pungamu
la binanene ito dulu tatanay mga pasay. Jadi itu tidak melanala katahanan yang mau layalan na parepe ambong tidak matanda sambao din pangaloli Din. pangaloli din parkatong iyo pa tamay maarubarukan. Kundi itu lang ang mutet. Sana ma-lambat ini. Ito jok pangloli Nalede mo lang. Kaulan mararatan do ba na? Sip. Come. Si iya, lagu kamu dia tangki do parengi lagi perang dong. Lagu gua tapi rokote pengerampasan gulawan na indi tongkonan siman roko pengarantian maniki nate kaisuman lante Allah tatemo makalimana aku kata dia musulin karena nato beran jarak gulawan na dan sangka to besapu pokok borisan karak na dan palelean. Tema itu nenek ditumpu matairan na dikalapa katampa kapelan na kibendan ni patiran sangka kitunan ng ipinam na bisara susilan ti Allah tema lante kulaan tatingayo toruan taparenge lante lili na padang diliatum tu marastan nundang kami salialang undi sumak kang bonasane latimba na panalembang ladolok na bentutuan lipo si mandiong sulen karara na to si kambi alu kumelawangi si tarana kasangka alosan di Batara Dewan Pastoran si sola istasi pengantar si sola mintu sama yang kelambak na Bapak Bendeta, Ibu Bendeta si sola mintu sama yang kelambak na sola baru baranak na Bapak Imam, Bapak Ustadz Baga pagkamesiman diyo masuling karara na tumangka di binilang sa itono o pumatasang si Bosarong kasarong o palilian si Tetokan na tondok si Dinti Bose tarapang nalimbang turang tama parinta pagantiran na lante lepongan tondok makalima na lako kita mintu sulanasang tulindu rokode luba kalanjal mo tanggal aku lambi lagu borong-borongan ni dia batang di kaleta tanggal aku detik lagu tandongan ni dia tondon ta batang atas turu pesanan ta sinisa ta
Apa ko tanga lagi pasilarin di tanga lagi palago na manang Banua. Gumagolan di Allah tatemo. Lari garonto tu ada na mapalimbong ati dong sangka na mga rampong karambao lante pula dating ayo. Apa ko tontong ki la mentuara ala konene di bonene to dolo lentenan panikuan alwa ini na atau pula mangka di belendo na tontong oduka menjoren lante atu totemo na tontong muntaranak ki mas solanasang loluang ki lindo mairi ta pada langan laula oloran itu patiran sangka rando kuti Allah teh masal ko kubu na. Tahu. Lako anggammu tu tamatuka tu tamasolo diumba rampe matampo. Tu diumba ulun nasal kalu atau mengkara apa dibaritik kina pura-pura. Gomo antara Pak Lembang apa masulana sementara man koli-koli palindo mahiri. Nalang nampari dia ada nama rampung dia sangka nama paling bongkar karambau. Si turu ada kita nantalang lantai lepong tondok si pengelola sangka tirandu kubolala lantai beli puan Lembang. Kehilangan bah boleh lame siman lako nenek di pon nenek lame tuara lako todolo lentenan panikuan. Maka limakna kimesiman langan tongkonan buan opuan di gente tamen lorangi itu loson di Batara. To sitarana kadang dan sangka Allah ini si lolon penanda bisara takulah mangka di pelendo nenek di tete tanpa kalokna di salarang sapan minangan na lantai lilina tanah matarik kalong. Iya mau dek di gente Allah ku pitung murium, pitung lampan, pitung sabung, pitung ratu, pitung pulau, pitung lisen, pitung rupiah. Kung ako lanti Allah tatimo ladi unang bulo patirang sangka ada na maapa bitulong pabatu anak kerapasan titi jote mga rampun tedong kitontong aduka lama palimbong langan tongkonan na puang tambor langi isungan na tumilaw langi ito dikasiri matarun na dikabang na tondon turunan na di gente Banua ditoke metondo dia ini si kalau iya luksan dasaratu lah kaba panelimbang ala kopin tutuan lipo maka limakna kimesiman diong Allah maratun na nenek ipon ini itu dolo lentenan panikuan sini ni lana lamai padang dilebani bunga na urandukan Allah bapak talung buang ilantai lili na padang dilayatong paga pakai siman lako nenek di nenek itu dolo lentelan panikuan si nenek lolo urang doko pak apalima di tom di Banua kimen siman lako nenek di nenek itu dolo lentelan panikuan si nenek arruan urang doko pak apalima di tom di padang Bakto melepak payo-payo tu tontong di tete ada na lantai lili na padang diliatung tuan di salarang sangka na lantai na targi lili daun nindugo saban kuah-kuah kumakoti ramban kamuni nenek mang sangka lipang kamuni todolo lentenan panikuan kumati apari aku angku dilambi kana ulangan ditule-tuleran ni tang senga naratang layan narah belan na indir ya ada mitanan talong sangka di randung bolo ala Allah ini nak takulah mangka di belendo belan na tang sitirolindo po kami may tarung bolo mi Allah ini nak tang simanta pero pa kami mi kandaure mi takulah mangka di belendo nanti beru susu ko telan na sangka ni randung Allah ini nanti be edo katolan te dandan paralean mi pamula takulah mangka di belendo tontong napa nak tak taruh kuturiang mi tuan nasaladan mana sariam milan dirilik na padang diliatung
Kumako den ni mani kiteng kay calok randuk lanti Allah tademo sela ko puna. Den ni mani kilenda pasalau malante patiran sangka laki sorong Korean malabi mi kamu nenek mangan sangka atau dolo lentenan panikuan mi pasumpu ilang lolokana mi paupu ilangan pendaunanna den nau pak mi tontong ala untaranak dimintu tuna aturian mi lalu sukan daure mi tu tontong umpa sila kayaran ite dan sangka mi rando ko kalau ini nak tapulla mangka di pelendut lalu ko ala sulen na mangka liot ala tibalik na akong kabarompong lati balik wayaran dan di podok ko lati ko lagi pura-pura darah tengko dililako kumamboy ito Allah ini ataupun lah mangka di pelendut tonalangan si tunda mali taruh balawan na di dosa siyang di ereng isro yang kabur mana sarian na hindi daw lalong tunang ko diong balaran nampa unisi mo diong marantian tuyo unin do ore mangan nidi unam be aparang kayu-kayu diong balaran nampa si tetina hindi patiran sangka na dirandu lanti Allah tatemo na dirin pun mi bale batu gombong mi remongan nidi diong balaran nampa naria kada bisa na saladan bisara bisa rumana tu di balik lanti Allah tatemo yang sambut masa sebali dah bisa kami sabungan di orang tiang tu na toring kaluai rebongan didi na tanda kanasai aparan kayu-kayu kumualangan lali pasambungan na mau lanti alo tu temo laung buat minta ide na lanti kula ilang diulangan ana libo mulai iyo mati pangalan te manik na sosial ke sane kumutas video te luba ka pangrampasan bulawan na sendok sepuluh pako dak na ikutan dan bulun na kedong dak na yung sikitintian kala pinana inde bulu itu kumuha tumbari aku ang kulangan la di Indo pasti mataran la di ambe era doke diri maka nanti ada nanti kalua nanti sangka na tandung kalonaran ang kusule boleh bang kalioto di bali makong kabarongkong kumuha baito na lo ini na tukula mangka di belendu langkang nalangi lang talutu na batara ton na dia tong bulawan mo bulanta sa kaniyong kabutuhan pula dira adap sino tinggi mo nani tangkaruan yung katampusan na masiyang napukinalo ilaran napupukong kalabanan tiba itama kalutubo na bataran ni buluan barra ni bulanta sa katamasawan si warung itong kakinan din nani tangkaruan kamatandasan si koreko kung mami to sanda karu atau kan nak bilangan na anak-anak seorang si baru mubang sunna suling pada dua kong minenek na torotolino di sangkang laukku kong minenek na mandu di sangkang menturiri kong minenek na tero di sangkang menturino kong mi ria kok nenek na basi kong mi allo ditanda nenek na ipo kong mi nenek na urang kong mi nenek na kapa kong mi takke buku nenek na pare auna sawan si baru diam po daw titi kalebo na lipusan da kasale to nagan na bongin na tuo na sa kami minto tananan hoy langan ma tundu maleso nenek na tedong di sanga menturino to kumuala mentamben na aku langan kalangka na kung turekelay ko na tanete ko si korong arampanan kapa loela angku kalimbang ibuntu aku ni sungo ulela tombang na toean na tangkiang suru sama serekan kuda tulauku kilaun nindo ikape malada to na kumbumutan dua kalantangan na langi lampalara na batara di paturun di langi ni nenek na terong daw teti kalebo na lipusan da kasali pamano kauno lairan di langi may kailing
la tumita inde to enda to palulungan di pauno lagi tandung silun lagi daw karo kumana minangala ton na melo lumay lagi ton na loso mo di batara mendem me ini kapadangan na mendem me ini kalungkung na lantang na tasiki lang pidunan Hindi mo siya nga to anak to. Elo. langan ini metang matutulong langan kuang matutang na langit kumua Ito kata Arya. Selalu yung kuang Siya. ana tumbarala dadingko latia parigargan ko kilang na ti kapilun-pilunan na umisong na lante tok mataway langan ni matundung maleso buang matulog itang kanalangi ito kumuha tayan ko sampai na bulan ketumanan paraninna amu lari dinatasi di amu kulambanan bo to kana gula-gula dak matalang to nalabi ini sampai na bulan to na dete mi tumanan paraninna tumetebi nene na telong lamay kangan tasi kung kulambanan bura-bura anak kumeding langan meng karangkian daomi layo ko na tanete langan no mi matundu maneso langan kuang matua datang na langit to kumuha kuang lapung balada dingku lalobo karaganku daote di kalebon alipusan da kasale nahung pamapelaku patubang di kolong laku palama di andalan nama rumbu dadingku kulang ngala membak ka daote kuli na padang daote di kalebon Ini dilihat tuh urusan telung. langan no mi matundu maneso kuang matua datang na langit to kumuha au rotanite gula nolan di sarambu ari ipare lan panompoko doke-dokean iya molon patubang di kolong mo palama di andalan na marumbu tu dadimmu amo langan kombong marapuan daote kuli na padang daote di kalebon na lipusan na kasan tumete minene na tedong daote di kalebon na lipusan na kasalle tama mi pangala taman ilan to kurra manapa umpi busarungo mi panglibakan na pong sabanang na pong kalolkon na pong kaya-kaya di alam ni bondi papuro surato patong kainaya ana di paunola lalan na di tiang di bawmi sok padang di tiang kaisungan na nenek pengomula tahu lan lili lepungan bulan angga matarikal ton nalimbong mulang padang di tiang alloy ninga nenek na tedong simanta peru bumi tedong buutuy liku karamawombo ribu labura lang kami si porongan rampanan kapak si pakuliasan sang kapak sulian nallo kombong misan datanduk ilang padang natitiya di burung-burungan ini nenek natidong lan padang natitiyang ditandung-tandungan ini todolo kapuangan na karambau sampak parisunna lan kaisungan na kong mula tahu kombong ito mga natidong surat tumangkapi karambau dede uwe sikap kababangan baso-baso sikap patanete nimoni masikap papaninian anarika Allah Rado kami jalan kada situru lampadang ritiang di pakombong misara misagunganna ilang kaisunganna kung mula tahu to kumua la disuti di taru turiang na menturino la dikala apakamana asariwan na ma bulu tedong kedento nasara kasape tetumang parara na daw di kalebon na di pusan na kasal ditandung-tandungan ini lampadang riti yang ditandung-tandungan ini ilang padang itu balo lipo tumbo pulau na bulalan pole tiang lo totemo lantikula taran di dulangan na di palimbong ate taru kuturiang na menturino di patasi kite tedong sampak palesunna lah di puturing kalua tinau sasiambe sene banga lah di posonda namani dao te di paturu-turu to mama udah te kangen asondong di paro beto yang ada di kutapen nama nang kumua umputete ki lauran na dandalan sangka umpuban nang ki dandan palelean na sangka pasalinan lamai padang ritiang alloy nina kumuan alesa nga tamamata pinaan natin daw mga gulwalo karambo sangka palesuna di palit pamalang siya lototemo na matarigetan nun masasibalida usoro mga pinaan na itinikin ang doke dito yang basi mataran
Allo masiyang sa allo lasay nasundun ng allo ka na upindaw na natin pasarakasan ng naliw ng ulo na nito kay Malay. Yo, halo. Halo. Ayo. Oh iya, dapat kiri aku berapa? Ya. Ya, mudah-mudahan dapat jalanan. Oh iya. Oh, setengah sekali. Iya, jangan mungkin lah. Jangan nomor 10 salah. Ibote Ambon. Te allo lendu te kulla mangka di pelendu muna yung pakumbong ano kamarapuan. Ya, dapat kiri nanti ya, oke. Kulmarar kado ti kuli na padang sumarre. Karakan na do ti kalebon na lipusan da kasal. Allo tatemo sundur rongko mo. Sampa parayan mo napilay lang sa natonno buwa mata sa katoroto maarapo. Kumuha ikolaw nindo sumbong pena batu makarudusan. Kumuha din na siya upa na paupa paraya na paparaya. Mintu to na palulong irara na palulong ibuku. Siyang be sene kumu sola indo Sindo ndo so Oke, buah giring. Terima kasih. silelela kombong marapuan ti alola saya na kumarara kalako-lakoan iko ambong Ambong, film Ambong. Ambong atau film yang sudah tidak bisa mendengarkan lagi. Namanya Ambong. Sekarang terbang duduk. ambong duga pa temisa asusi bangsia sangla na to kumua ti alo lendu nanay kumpakombongan kamarapuan mana asariwan na bati inatang pagayang na kumbong laku-lakuan mintuan kananadian alo temo napili lang sa toroto maarapo to kumua sundung rongko mo te iko ambong to kumua iko laun nindo ada naranti kalua laun nambe sangka na tandung kalonaran la digente ko tula kabalakang mintu ambong to ya babang mutual lo dinimpa patoy atau kuma di lulun na nina atau kuma koya sindo sumbong pena te jong matampu na la sindo tula kabalakang lan telan na matal mintu ambong to ikote pudu sundun rongkok mo sampa parayan dipilay lang sa alante allo totemo ditonno kuwa mata sa kalante kulla diran de lulangan kumua ganna paleson mo sundun tanda bokok di pamatua induk di pabanu karuruman lante allo totemo kumua ikomo lasi indo di sana bagin na padang ripantilang targo bulawan na pangkarapi lalo sukan daure na pongke kumorok targo na pundusaray la di pasindo mo ko parepe la mekundei mawa la mesambu udo tilangi tamarante kalua tamatandung kalonaran to kumua den na upa na paupa paraya na paparaya mintu taru koturiang na tetongkonan mintu lolo sumanik na te kaisungan silele lau lambi matua indu ko lau dete pano karurungan iko pudu la diganti mo ko parepe. Oke, kaila, oke, risau tandi ayo warbarkan terus bintangna. Lantik di dole teh, kamu to pareng. Kaila, terima kasih. Bong. Oke,
Oke, Rizal Pandiayo, Oce, Kaila, Julian Giring. Terima kasih bintang-bintangnya. Ikode tidong bunga. Bikin teko tidong senga darimu lain gombong garagamu. Nenek di lando lalangi laporan dan nalangi tuan di langkah paduhan di laku kalelean murang. Belan naya tolo ini nak takulak mangkah di pelendo. Ikemo tidong di paunola erang dilangi hujjate hendak tebalulungan bayo selekna ke kabendan ni ada narang te kalua dodo sangka lemak nak di patunan nang isangka na tandung kalau naran di gente ko te dombonga umoko din na seupa ngapa paraya mintu utaru kumbulawan na ditongkonan kalau sukan daure na taisungan gemale kumima lim bakalando tuutun makaran dan kalua al-Quran dan nalangi na tontomo mi pobia alako randan nalangi mi pahitangan mas sulo-sulo lako kalilian nurang mi tontomo tamu-tamuan tutuan rompa-rompasan tontong komisi tamu demai senge makamban tuan komisi rompa kaborok demai ringgi mabilangan na tontomo kerangan tu lolorong kami tuan ngamembak ka takbi tarunom iko tidong bongan tadi Dulu di atas, gue mungkin baik sebentar guys, gue ikut dulu sama Bang Bang Badui. Bang Badui. Bang oke. Bang Badoke ini. Nah, banyak di Bang Badoke. Ikote Todi. Di sana dudung pindah. Kumua iko matedong di saya sulir andan nalangi di tiro tuara lelian nabulan. Launido pasti kasale unate pada di pangalokson di mintu makrapu. Laku tidak usah siambe mintu nenek kamana sangka tololo pangalentenan panikuan do mide tongkonan. Kumua iko launindo kada situru bisara misabunganna. Kumua laden na siupa na upa parayang ko parayang Rizal. Bilang kirim bintang. labin tu taruh turiyang na siap di sini Kirim bintang Pak Rizal kumulong mendukung. na Kasih banyak bintang. Nah bilang Pit Oke. mendukung. laung garaga tengko situru ungkong ko mabisara misabungan la binalako kamu kakan kusolanasang tolos napaloson di batang tidak usah siambe kumua moiraka talung minanga raka patanga minanga raka apa tontong kumu laung garaga kada situru bisara misabunganna mitontong la digente to sangindo sangambe lanti ada na lanti kadua lanti sangka na tandung kadonana kumua kada situru tae dawanna bisara misabunganna tae ampunna sangadina tontong kumararaka tontong mangarang lakuan na tontong iko todi masola dua nambe tebasi mataran to kumoa laung pakombong ko kani situru bisa rami sabungan na ditoro to makrapo
lantai tongkonan den nasa upa na paraya na paparaya dadioi sama papa langan noi siunu oi reke oi sangoso langan noi siunu oi tang lasi payuisan angin tang lasi pasipuan tadi mandak lasi palisun na balak lasi palibongkong na taruno si pa sepon na kalepa ikong todi. Oke, Rizal Tandiayo barbarkan, terima kasih banyak bintang-bintang anak. Oke. Oke, di kopi Om Pit ya, terima kasih. Ibate Pangloli Bang Loli. Samara Kalanto. Kumua sundul rongkokmu sampak parayanmu napili langsan atun makua mata sakto maarapulan tiang loto temo. Kumua ikolan non din nindo kandaure salombe na. Toro to maarapu do maite tongkonan. Laun nambe sangka pemalinna pare tallu bulinna ke te tallu etengna. Na toyani tangkian suruh namanda un tetangan nilindo saraka lantai allo lasai iko Pangloli Dari marka bintang palsu ya atau bintangan bintang yan tadi na bintang ko ikoke tak ada terima ya dog ke bintang ko ikoke bisa siya kibir bintang iko Telung sambal di ginti di rumah 20 iku mo lani poli mamatira lante ada na rante kalua lani po lente ke maringan lante sangka na tandung kalonaran kumoko den di mani jeneminto kagiran sangka di sana dalam Allah temo randu ko sela ko upok na lawa mo pasan lang Allah temo lawa podo palenting mo namintuk na pikiran sangka penanda bisa ratu di tete tanpa kalok na randu ko Allah temo sela ko upok na lamu pasumpu koreki olok na lamu paupok langan pendaunan na. Oke, Madri MT ya, terima kasih bintang. Oke, merchant ini wah ya ini dah bintang ko kirim bosku atau bintang atau bisa-bisa kumua sundun mo gitu yang sanda Malaysia kisaladanan oke bisa beri bintang Om Pit wah bisara mabase banawa oke Madri MT lantai ada na lantai kalua lantai sangka na tandung kalonaran Pago den imani kisalaran dan kilen da pasala uma kita kai kalau kami to masola dua angka to maten patomali Mbak ini mo kami nenek mangana sangka to dolo panglentenan paniguan si umbara lamba si barum barana di untir hampir natampo kipak bongi sandaran dana kipak bola kisan da beringina kumuna kamu ra nenek mangana sangka to dolo panglentenan panikaun lam pasilau iran di pasilente belalan ni nala sundul lang alolo na upo pendaunan na tedio na dandanan sangka di rundunan bulo sangka pasalinan di Tete Malaya lantai allo temo lantai kulak di lantai lupa. Oke, Irfan. Nah kamu buang na tuh datang kana langit buang sambak batu lalikan do masuang kana to paunganan kitingala tuh kaki mantal ulangan lantai allo temo lantai kulak di lantai ulangan. Terima kasih. Kumua kipak boni komi sandaran dana kipak bolak di komi santa diri. Bapak nabung karo bukan. Ta emas sambayan. Langsangan na ambe na anak na penamasallo. Amin. O buang matu ambe tumakuasa sia di matontongan kisah buka kami di pokoknya ulawan kami lantai alat lantai albo lantai sangkaan kandung kaulara umkan kami lagi seumkan akan saya memasih kau mobil kami Tuhan bani jika nasau buang ke semua kamu tuh kumombong lagi sonalino kamu kumombong torotolino mi pasakka itu mintu na laki pakai na kami torotolino doti kulina padang doti tikalebo na lipuk sanda kasande susira akan na lantai allo totemo lantai kulak di lantai lulangan tontong mi pasakke lolo rangka na tak bitaruno na mintu silek to barak na pulo kaindi na anak na dadian mana sariwan na inde to mi kaboroi
Siambe sene banga na pasombobungan na ya lo totemo na potodin kalua na posonda na mali to kinai kanasa ito kumua mintu nate belan na mamase kaborok mi kamu uang to tumampaki daw suga tiro mase makan solana sang uang mirande pala dedio na mintu ranno matotok ki ipatuwara mati batang di kalemi untan na bilangi dedio na pa kaborok mi lako kami mintu masolana sang la binalako to mahrapu lante tongkonan rarabuku tanda kanan tanda kairi kumuaden na siya upa ana ulen duit te mamasi kaborok mi uang nanay kumarara ka sa ngamalakdi mi patugolong na to kumua mintu na kadipudian siya kadipangkiran dulangan nasa mati kolong pasake makan solana sama uang pada sa labudan ke mi pasiriakan kamatotoran angga mintu paguntuan ran untuk diputani di kasale la to barenge la ruan nabe to ruan indo la ruan to murah tulas saladan tintu nate kisor mo polis para ito semua saladan nanti alo saya uang dari nasuka ili kai tidak sangka situ laran pak kurayani nanai kumararaka sanga malati pasake mo kan solana sang uang mirande pala itu jona pangandoki tu kisorong mati ulo malati ni mati delan sang anak uang di uang Yesu tutuo semak parenta sesola kamu nabi nama sallo totemo siya tontong salakona amin lan sama na ambe na anak nabi nama sallo amin. Oke, Padri MT, terima kasih barbarkan terus bintang kuri semangat. Oke, Om Di di mana ini? Ini di Datung guys, Datung Sanggala. Ya, ini ada 34 ekor kerbau yang dikurbankan oleh keluarga di sini untuk pemakaman orang tua terkasih Nek Banga yang diupacara adatkan pada bulan Juli 2025. Oke, sekarang akan kasih nomor kerbaunya. Ya, kasih nomor ini nomor berapa nih? 01 ini 01 ini. Oke. Kasih nomor. Nah, ini nomor 2. Ya, 03. 03 teh masih Asia teh teh. Nah, ini 02 ini. 02. Misalnya itu Isabella ya, 03 ini Prepe ini.ไปนานแล้วเจ็บ Ben Koris. Tenaga saya suntik. Sondokan itu mak na dola. Sondokan na itu mak na dola. Alay itu mak. Bunga nomor rampat. Dekat itu kompentrok, aku ompit. Wah, kayak kompentrok teh. Karena susah di sini, tidak ada tempat bentrok karena banyak padi di sawah. Jadi tidak ada tempatnya, tidak ada arenanya. Oke, Hana baru. Pestanya siapa ini, Nyai? Nah, ini pestanya Ambe, salah satu pemangku adat di kampung kami. Nah, ini biasa ini. Jadi ini ada 34 ekor kerbau mau di 42 Mi. Weh, sudah 42 rupanya. Weh, 42 ekor sudah yang masuk ke daftar. Ya, karena begitulah kalau di Toraja ya. Nah, kalau kita ada acara begini, ada yang keluarga yang datang bawakan kerbau. Nah,
tuh. 06. Weh. Susah. Kanan. Tandang mo to. Tayo itu. Iya lah, kau pakai dikaruh dulu ini. Ya. Mungkin kita kamu tuh mengalami deh, untuk nomor dia kamu tahu. Sini nanti mana apa pakai enam. Boleh. 07 Pemoli. Mau dipoto? Iya. Foto dulu. Sampai kalau ketemu saya kadang mau. Gimana kamu dipoto? Di foto nih. Ah, Ya coba kamu. Parang mga ito. Para mo to. sini aja. Coba kamu di foto. Mau kena mau foto nih. Oke, 1 2. Oke, mantap nih ya. Oke. Kasih. Ya. Nomor 8 ini, Dek. Nanti lihat dulu. Kasih lihat dulu pemirsa. Ini nomor 8. Kerbaunya siapa ini? Nomor 8 ya. Oke. Ini 9. Ya, ini Tekulu. Oh, Tekulu. Tebelas. Oke, Ronald, persilakan di Lolo. Oh, baik ya, terima kasih banyak bosku. Ya, barbarkan terus, terima kasih. Ya. 12. Ini 13. 13. Ini 14. 14. Ya, 14. 14 mulai. Sudah 14. 14. 15. Oke. Kemarin teh bosku. Oke, Eki Reski di lihat tuh. 16. Oke, Pong Vigo. Sirari mau bintang perantau mau pit. Oh, oke baik terus semua. Perbarkan dulu kita mau Vigo ah. Mas, alam sa uang ko mo. Perantau gue. Oh. Woi. Woi, di 18 semua. Udah tolong kita luar ini. Oke. Daraan mo to. Fabio Pailang, terima kasih. Tayo. Sudah ada komen-komennya. Terima kasih. Oke, 19. 19. Udah kita luar nenek. Ya 20. Wah. 20. Ada apa? 20. Maka 20, maka sudah. Sudah 20. Ya 20 mau. Maka berkata. Sabok tampakan dulu tuh. Dua puluh bisa. Kamil, sampo ya tuh. Sabok, apa tampakan dulu? 21 ya. 22. Mangkap tadi, Om. Mangkap mau. 22. 23. Ini pemula mengambil itu. Iya, praktisnya daripada main. 22. 2, 3, mulai. 3. Dia berkata 24. 24, oh, oke 24. Nanti bapak tas dulu, itu nama apa dulu? Nama baru itiro. Iya, salah. Iya, 25, oh. 26. 2, 6. Oh, 26. 27 teh. Iya. 2,
delapan, dua sembilan, tiga puluh, tiga satu, tiga dua, tiga dua, tiga tiga, tiga empat ya, 34. Ini jadi yang sudah hadir sekarang adalah 34 ekor. Sudah ada yang datang melapor tadi, tapi kerbaunya akan menyusul pada saat ketongkonan. Katanya 40 berapa tadi tuh? Jadi ini semuanya disiapkan oleh keluarga. Jadi nanti akan ada menyusul yang dibawakan orang. Lah, potong puluh di sana deh. Potong puluhan dua. Dia petak deh. Tiga pira kata nanti itu terakhir tak? 34. 35 kan. Atau yang mau cari apa ini nomor 4 doang lah. Iya. Ya, ini karena total tadi 42 jadi ya, jadi ada musim menyusul. Nanti ya pada Iya, kasus dari Solana sama semua yaitu nomor tibas do sambo nomor terakhir nomor 42. Iya, yang pentingnya yaitu tak ada pana sempat mak joren kamu panitia atau tulang pasti susun melongi norungan sundun tu nomor. Iya, yang nomor terakhir itu sambo 42. Oke guys, kita cari minum dulu. Sudah haus. Apa? Tomangala dulu. Oke baik ya. Jadi Om Pit mau minum ini karena Om Pit sudah capek mata tangkapu ya. Tiba lagi lo mediang tiga rontok tu Tomangala Tedong. Tomang kami karambau nasai desulen ini tapan ini todol pangalintenan panikonton na parandangan kakumua maatam mula lantedong. Iyo di sakuna sa to Tomangala Tedong to. Susiluga lante lo tote mata saku ina tuyan ki sanda paria. Apa to? Tomangala sa uting ade uwe. Dan to. Baso. Iya, simba kandidat na. Ningo. Na PKL. Iya, Tomangala dolo to. Oh ya, na dengkum bisa selalu nenek ini jomay to Tomangala dolo, siya lokal kalebi ko halay. Ako, yan ang tangamisan, badawa lagi. Halo, bosku. Lagi patarong mo. Selamat siang. Oh, doon lihat tuh. O, yang kana, tumalalangan ng pawas yan. Tungkol na ng pawas yan. Bayu ano pan bisa tas nasa pian lah. O, yang kana, tungkol na ng parara. Tumalata, tungkol ng parara. Oh, dahil yan nagkukumbita ako minsan na.
Kah? Iya. Oi angkana tongkonan Patandukan. Iya. Angkana tongkonan Tomala Togaluku. Kaluku. Angkana tongkonan Tomala Mengutu. Mengguntu. Mengguntu. Mengutu. Oke, di atas sudah dapat. Oi angkana tongkonan Tomalangan Gorang. Oke. Malah kegorang. Angkana tongkonan Lebani Tomalangan Lebani. Angkana tongkonan Tomadata. Angkana tongkonan Tomala Lakawani. Abang, lanjut. Tarayang enggak. Angkana tongkonan Mala. Malah. Oi angkana Taginalawa. Oi angkana Pastore. Ada kompostor. Angkana Tua Bandita. Uang pandita. Jadi semua orang-orang yang punya peran dalam kampung ini ada jatahnya. Pak Pendeta, Pak Pastor, Angkana Imang ya. oh, ada imam juga ada. Aduh. Oh, tapi yang dikasih imam itu tidak dikasih daging, cuma dikasih balok sama kasube. Ya, ada juga imam. Oi angkana Jama Sangalantara. Oh, Pak Camat juga ada. Weh. Ada Pak Camat, kasih jatahnya Pak Camat. Benarku. Angkana Pakabarseke. Benarkah Pak Camat? Pak Camat ini dan aku apa tempat di Pak Camat teke. Oh Pak Camat, aku bantu tamil ya. Oi angkana Dandamila. Oh pernah aku bantu. Aku bantu Pak Camat. Polsek. Oi angkana Ruraliatungnya. Ya, oh Pak Camat, aku bantu tamil ya. Angkana LKM Kaya. Pertama Pak Tetas Pak Camat aku bantu ya. Tapi bukan duku. Oi angkana Kepala Lingkungan. Iya Pak Camat. Iya pasti Pak Itama. Oh tentara. Merasa tuh Pak Camat merasa. Oi angkana to malang negau ya. Keluarga negau. Aku diri tuh kami lihat. Negau. Keluarga Senegau. Merasa. Terima kasih Pak Camat. Aku minum berloknya. Oi angkana anak Nelin, keluarga Nelin. Angkana keluarga Niburi. Angkana keluarga Siana Diana, Kamalan Diana. Kamalan Diana. Oke guys. Angkana keluarga Nelute Solane Diana, Kamalan Diana Solan. Oh Nelute Solane. Udah berketahun, Bon. Mama Ana. Mata apa? Keluarga Kamu. Ana. Oke. Gimana, Liling? Angkana keluarga Netogon. Togon, ya. Ini pomon itu kan ya, Mas. Angkana keluarga Nelly, oh ada di keluarga Sopitir tadi. Oh ada. Ini ada. Ini bagiannya Pak Camat ku ambil. Tidak hadir, jadi Angkana Papa Nobi, Kemalan Papa Nobi.
Jeli ya. Bapak Nopi. Ah. Angkana keluarga Indosate. Datuk. Angkana Tomalang Bekune Patu. Hen atas sudah dapat. Suke, mantap. Angkana Tomalang Bekune. Pergi kita melewati. Kamu pada we. Oke ya, Parengge Ampang Wasi. Angkana keluarga Apa Gorang? Gorang. Oke. Angkana Ibu keluarga. Mardi Bella oke dan secara ketawa ada Pak Soting. Oh, tanya Pak Angkana Jepang itu. Tomalang Ibu Dandang. Nah, dapat tahu tampakan itu atau Soting di siapa Torona. Oke, bagaimana pemala? Sudah dapatkah? Lalu laku angkana atau malah potato apa? Ada minyak enopi, ada mika bagiannya. Laku potato apa? Oke. Kemana? Apa? Apa toh? Empat. Oh, jadi kalau 4 kerbau udah potong 4 juga jatahnya, 4 jatahnya. Nah, ini 4 jatahnya ini 4 kerbau. Pung tomalan apa ngabi? Nah, Pengabi. Tomalan Agusti. oke, tomalanya Gusti. Tomalan Adesti. Tomala the besti. Tomalan Adesti. Tin. Estin. Pin. Oh, pin. Pin. Tomalanya pin. Tomalan Pongpalen. Dua. Pengpalen potong 2 kerbau jadi ada 2 jatahnya untuk 2 gembalanya. Jadi pas Tomalan Pongsandi. Dua. Kitarapo. Ya, betul. Pongsandi. Dua. Ponginas. Tomalan Ponginas. Ah, bisa. Oh, malah pengines bisa. Bapak Adin. Pak Adim. Tomalan Bapak Adin. Oke, mana besok ke Om Tomalan Bapak Tisya. Yohana Pasu. Tomalan Bapak Asti. Malah Pak Pasti. Tomalan ini Anda. Pengelana ni Anda. Tomalan ini Arti. Oke, Pak Adim Ini bertahan. Arti. Iro ke, iro ri. Tos pole. Tomalan Pak Arti. Oke. Oh, Tomalan Pak Eri. Pak Erik. Tomalan Ire. Dire. Ya mali kumin tomalan nale. Hindi tadi kumakamot tomalan na to. Ya. Sabari kung kali man ito kaya lari pakitay pina. Wala mikira ito. Tomalan na Tias. Tomalan na Pongalam. Pengalan. Ya. Pongalam. Tomalan na Pelik. Tomalan na Kenya. Oh. Kenya, tadi buat tayo may Kenya, menonton. Oh. Dari Tomalan na Kenya. keluarga ni Antonio Maynalay. Kenya. Tomalan na Nenek Devi. Tomalan na Pak Katrin. Pak Katrin. Ada mika jatamu? Ada sudah? Sudah dapat? Belum? Tomalan na ni Tanto. Tomakulah ni Tanto kapala. Tanto. Ya.
Baljes. Mantap. Ini pasti ada Pak buku di bawah nanti ke Prapo. Oke, baik. Romalana Bapak Budi. Pinitia. Lalu ako panitia teh. Yo. Di protokol. Dalam melalui ketua kabar panitia, bukan semua panitia. Oh, panitia. Sekretaris. Yo. Lalu ako to. Tomina. Pimina. Dua. Sound system. Tama shooting Apa itu shootingnya? Sound system. Oke. Oke, kamu tuh kanan. Tuh kanan ini. Tama lampu. Oke, dengarkan shootingnya kasi wain. Ompit dapat lagi rezeki. Nah, buku. Ya, para kami Pak. Tadi siap ini. Ya dari mana itu? Ya. Kurasi. Lalu rokok atau paling itu? Jadi kurasi. Weh, pertama boleh pita kuban yang pon ya. Alamak pendon teh. Kamu tas mite bos. Ya pon ya. Betul tapi dia tahu tas. Pertama pita na kuban yang pon. Dari mentol, dari panitia. Alamak pendon. Halo Columbus. Columbus. Alamak 3 pendon apa? di dalam itu Iya. Columbus. Alamak pelima, mantap mereka di kelas. Ini radio mak Columbus Oke, nah tidak radio. ada. Oh. Dapat pas shooting. Oke, ya sebaling dia. Dia makan radio. Ya, lalu pada dua ya. Oke, ya. Tapi betul po ito to ano kepala dan siya po kini kinama mo sa COVID ano tabi. Lakian. Ah. Pasulong tando sampai. Tulog tando. Ay. Mantap guys. Ya, yang betul. Jadi atau tasan dimakan di sebelah. Oke. Oke baik, mantap. Jemut tanah pelaut. Sudah ada, Be. Ada mie tajam pelaut. Sudah ada. Oke. Habis ikan. Habis ikan. Yang bilang habis kawan-kawannya di laut. Masih banyak di laut. Banyak di laut. Banyak ikannya di laut. Habis di laut. Mau balik bolu, mau balik Boleh apa saja. balik apa semua ada di laut. Tidak masuk itu. Oke. Tidak masuk di laut. Elako PKK. Ke Sanja Biro Mai Boko. Oke. Yo hadis lompat. Udah Columbus lompit. Weh, udah. Oke guys, silu min. Ya. Silu min tak komandang. Itu pelako kita PKK. Oh, ni ata mami ka. PKK Sanja Tunan. Nah, bukan ke Sanja Biro Mai. Oke, Elis Tadiayu. Oke, Mak Gusti, Mak Columbus. Oke. Pebiona, Pandori. Mantap ya radio. Oke. Oh iya. Oh, nasu di bengkel lah. Oh, mami le. Wahai.
Nah. Hindi na eh. Malim di ko. Oh. Lebih boleh na. Oh, taruh burung pak kalau pak kasubek ko kila. Ito na, dapat nilai. Tapi ni na pira tu eh. Magasa bunna. Mudah boleh ben ayo. Abe utak witar kan kuire. Ini apa kuda ka witar na. Pem ini na kan deh. Pem minakan deh. Kita kay. Ah. Yang teh, laku apa? Apa tadi? Baik, bukan di tadi ya, Bu. Woi. Karena kita penonton di situ. Betul. Bayar. Boleh persilaga. Oh, ende yakin na lulung ki. Oh. Oke guys. Ya mo sangat sombo kati apa to mali te. Masombo makepak. Kamu kan DT udah bulan tuh so over apa doki. Kamu kan DT udah bulan tuh gue. Tapos, ano kami Iyo kan demi tuh. Kan dapat tante. Oke, ini sadur. Oke, mudah mau pak lembut na. Duku teh dong sola duku bay itu. Oke. Kalau masih lagar kiki ya? Nah, nah. Nah, pergi rolling silakan teh. Kalau masih lagar kita, mau bendok, entah aku lah. Ah. Iya. Maka kuben iya. Maka berkuan dia. Apa? Kau silakan kita. Oh lama. Oke guys, lepas silakan ete dong. Merasa kesoya. Beginilah hidup di kampung. Setiap hari minum bala, makan gizi. Amin. Begitulah nikmatnya hidup di kampung, guys. Meskipun tidak ada uang, tapi perut kenyang. Mbak, ini kepala. Ang kepala beritasi. Oke. Marcia Tolo. Rip. Oke, baik. Terima kasih. Kalau silakan teh dong. Buka aja sekarang. Kita apa dikosong kami arena? Aku kayak di silakan kamu.
Pak buku berkan radio. Kailan ni radio dia buat buku mi. mo. Kung naman na mo. Naman na mo to panarasang na to sa ibang saan mo. Oke, kape mah rasa itu kan dia. Oh, ini mantap dari Sorong. Oke, dari Sorong. Siapa itu dari Sorong? Oke, dan pengongarka. Dari Sorong. Bisa sampai iyan. Ayan Doa serip. Sampai doa serip. Wala din din anak ko. Bibuday biba ni radio. Kenapa lah kopi budaya? Itu kita dah 2 hari di bengkel ni tak kigan na. Yakin na talu kan akan. Nala siapa kapalo petu radio mi? Ngalah. Nala nasa seluruh dia deh. Nala seluruh dia. Ya, nada nasanya. Baik. Ada kambuko. Oh, lah kumanda mi kipole. Oke guys, weh. Oke. Mantap. Oh, ikan diru dari itu. Saya yang paling duluan aduh. Mau makan apa kompeten? Wah. Hai kompet. Kita makan. Oke, pengkukuhan. Weh. Ini dia guys, weh. Mantap. Mantap deh. Oke, ya itu andalan nih. Oke. Kita santap ini hari. Oke. Ya murah. Hai. Oke, umbar na kwa. Mantap. Oke, Indo-Indoanan. Ya tuh. Mantap. Weh, pakai lo. Weh, mantap. Baik. Oke. Irit tuak. Gilo nih. Oke, orang dapur sudah keluar. Kalau orang dapur sudah keluar. Oke, baik. Beginilah. Kalau sudah keluar orang dapur. Nah. Oh, masuk untuk dapur. Paling setinggan kuala pa ba kumbar tu pikat yan ang isa eh. Mengiru rekan radio, wan lah. Apa? Melamang pagkaridi. Oke, posisi. Oke. Ah, namakar kayo sarapat tuh. Tandoloy na masarap mo te. Wah, hindi ulo tuh lancar pesarapanan ya. Oke, guys, barbarkan nih. Barbarkan nih. Oke guys, woi, beginilah perjuangan ibu-ibu di dapur. Oke, Mak Sandu ke bawah. Ya, Mak Sandu ke bawah. Kita makan bersama. Ya, untuk ibu-ibu dah kata. Ya, Pak Piong. Iya. Untuk ibu-ibu lah. Si pasanda ba mo kung si sangkar among. Iya, si pasanda ba mo kumo. Iya, si Mito. Oke. Oke, Pak Si. Acara apa? Kayak masih nonton ada? Terurusan deh. Terurusan nih. Halo. Pura mereka ya Aling. Oi, tapung deh. Tapung. Nama di mana pura le. Mangga mereka doa makan tak boleh. Lama sama yang Miki. Oke, oke.
Kelia. Oke baik, Celia. Terima Ya, lakukan kasih. kesalahan ya na Kabarkan terus. sakka sa kanila mo to. Terima kasih bintang-bintang. Yung betul naman kaliya tayo tinira sa nasan. Pero ke tonton kira pa sa kato ta. Bago ba sa Oke, Rolo, pamilangan ng Lolo. Tamas sambayan, lasang na update na anak na pinamasallo. Kuha matua yung mga sa yung matutoto ng suruga. Matuntongan na suruga. Ki sa natongan ni sa kipatongan kung kamu tontong kung prindi pala ang kulong taruno kan ni lan tengkana arlo katuanki. Ki kana sa iyo buang kung ating pamilambi sa rakote ato na temo tontong kan ni prindi pala kung hindi pasak ke marunong pinili. Ana di pokok kamu tu tiranduk na sangka na hindi Ketika sangka na peraturan di batu sa suruhan kita. Atau dia mati orang mula dalam penting banyak kali kiu negeri dan kali ini sedang diruhkan. Apa dulu kita kita tahu dan kali ini orang pun ini mengkawan dalam pasang pada kali ini dalam pasang kita kali desa wai dan biru. Jadi lupa untuk dalam aturan baru. Tuan keluarga tu mantau sorong ni udah di mana maringan dan sakit obon. Dan lupa na tontongan kamasakyan. Mi antakan seru na sa hindi makalakan kan si daruna lan ano katuan kila abira lante sara iya teh ito yang kanyo may mintu na kang laki pamilona mi tari makan terapu masambayang pete bong kibong Yesu tutu aparenta sa lakam na pinamasallo kote mo sa tonto mo sa lakona Amin. Amin na ala kana pinamasallo Oke, guys. salamat mande Oke baik, mari makan Oke, baik. Tante Dina, Tante Dina. Itu di sana. Oke. Tante Dina. Oke baik, Oke, makan ini Tante Dina. Biona Pandori. Ya. Kita daerah to. Oh iya. Oh, ya, Anak Mo. itu. Ada itu. Ya. Oh, sorry ko na ko mangiru kan radio. Oh iya, ada sekian nih radio ya. Oh, Mantap radio ya. Nah. Nalihat kah? Mana talan tirori. Oh. Mana di ko makan. Oh, nakan di mira kutundi ko mke marakwa. Ya ada sekian nih radio. Iya. Iya, oke. Mana kayak itu oleh pusat. Nena par buko singan ne mandar tugasku. Layar tugas na to. Bisa. Iya we. Oke, palaku mi. Pundak apa dolo sa aja pa dolo kumani gaji do ki number ko gaji ke tek ko aja man. Oh, tak ikut komander. Oke, wahai marasa. Marasa tembak yung teh. Marasa le. Kalian mo yan. Apa na yung Oke, mami. Julius ringan. Oke, ni Adi ya. Oke guys. Nah. Apa jam ya? Aku pa. Ayaw kita kertas ada. Kau tengok na ano dah siap kertas. Oke, maaf. Oke, kasu. Apa yang dia tuan ya toh? Apa tiba letuak? Oke, makan. Oke, adakan juga di situ kakak. Oke, Erlen. Iya. Palsu. Enggak, ada boleh tuak. Misi pilu kemudian tu Mana makan kami ampe? Apa dok pakai dia? Iya, dok pada aku mukai pilot yang keluar ke komande, wah, asal nak kitir ke komande tu. Wah. Lek. Agi moto. Merem tu duku, minta akan duku min. Dok aku itu tak ada kan duku. Weh. Oke. Ya. Halo.
Oke, baik ya. makan. Dewi. Ya, mantap. Amin. Ya, makan pita. Oke, ya. Ya, udah makan deh. Wow. Favorit ikan deh masola. Ini Datu. Oke, Datu. Makan juga. Datu, masola, Oke, Mak Adim ya. Oke, Mang Kenas mulai. Lo pernah akan dulu. Ya. Minta amor ko bilang tangompit. Oh, ilan tang pala. Aduh, nataam ko kulam idok itu kuba dede kita ampak lentangnya. Tak utak ko dawe. Oh. Pasok ibang chat ulit tadi amo ten tak kuduk iken. Matur-tur Pak. Oh. Oke keluarga. Oi, Om. Di siapa rekan itu? Oh, Pak. Pada tak hukuman deh. Yo, sebentar mo. Sebentar mo. Oke ya. Oke, maaf dia aku mungkin keluarga. Nah, tak apa di negara aja Pak dulu ya. Oh. Oke, terus semua enggak? Yo, apa untuk? Oke, ya mantap. Hati dulu. Woi. Oke, favorit ikan deh keluarga. Oke. Ya. Mentan nonton Pak. Bibli kong ikan deh. Oke kakak ada nih saya lihat. Siapa itu mawan sini mak komen? Siapa itu Arlen? Arlen. Mana itu Arlen? Ya, itu sana. Mana? Mana itu? Mana kayak itu Arlen itu? Ini. Nggak kacamata? Oke Karlen. Nah, ini namanya Karlen ini boleh ini. Ini mamanya Arlen. Namanya Arlen ini. Mama Arlen. Oi. Oke baik ya terima kasih. Woi. Mantap. Oke. Makan. Oke silakan ya nikmati makanan. Ya beginilah kebersamaan kami di kampung ini. Kalau ada cara begini ya kita ketemu lagi dengan semua. Oh ya ada lagi gadis cantik di sini guys. Siapa namanya nih guys? Cinta. Oh dia cintaku. Cinta. Cintaku itu guys. Oke ya. Oke bagaimana di dapur? Aman. Oke. Wih, kenapa ada aroma lu reku cium? Wah, ku cium ada aroma lu di sini, weh. Oh ya. Orang Samarinda. Oke. Ini orang kampung. Orang Samarinda. Ini perantau. Perantau semua di sini. Ini perantau ini, weh. Dia perkambaan, dia perkor di Maros. Sudah. Oke guys, lagi bro guys, lakukan deh otak amat aku kita kayak manis-manis pak. Oke, kita lakukan deh. Makan. Ya, oke guys. Kalau ini. Orang mereka orang Polopo. Ya. Oke, orang Polopo. Orang kulit kayu teh penang kamu kumande. Oh, kulit kayu. Pak kasihan. Pak kasihan kulit kayu. Halo ada kaca. Hai, Oke. Makan. Oke. Mantap. Oh, sorok mo. Oh iya. Ah. Kami kumande. Nah, betul panlolor aku mandi teh. Nah, karena cerita kita salat itu kita apa kuan di sawah. Oh, demang kamu tahu nah ada yang petaku. Oke guys, lagi bro le. Oh, sorok mereka tahu. Anda, mai tak mau petaku. Oke, lagi bro.